Section 5. Directions. Clay, Left. das, Right. Dírecharáig, Straight ahead. Cornell, The corner. Inacke, Near. an The Tráid, street. Téir Chlé, Turn left. Téir Yesh, Turn right. Sé an chéad casa Clé é, It's the first on the left. Sé an chéad casa Yesh é, It's the first on the right. Téir timppel an Cornell, Take the corner. ag Cornell Chráid I Chonel, atá Óstán Hilton. The Hilton Hotel is on the corner. Tá of sé O'Connell inacke Street. na pictúrlanna, It's near the cinema. tá sé inacke na háiteise, It's near here. gabh díreach aráig, Continue straight ahead. a bhád, Far. inacke, Near. On. os ciún, Over. téir thar, Pass. téir suas, Go up. téir síos, Go down. ag, Beside. os cóir, Opposite. taobh hir, Behind. iníag, After. an stáisiún, The station. bhfuil sé a bhad ón áite, Is it far? níl sé a bhad ón áite. It's not far. Tá cá chlós faoin óstán. Téir trasna an drothad, Go over the bridge. téir suas sráidí Chonel, Go up O'Connell Street. ag an stáisiún, Beside the station. os cór an bhanc, Opposite the bank. taobh hir don óstán, Behind the hotel. bed tú ann. You are there. Cá bhfuil an ifig fáilte, Where is the tourist information office? tá sé sa tráid mhór. It's in the main street. Cá bhfuil an fictúrlan, Where is the cinema? tá sé os cóir an bhanc. It's opposite the bank. Cá bhfuil an tolmharga, Where is the supermarket? tá sé taobh hir don óstán. It's behind the hotel. Bhiste leat mé a dhíreú I dró ifig a phoist. Could you show me where the post office is? Téir a ráis, agus is sé an tríú doras thaobh na láimh a deise é. Turn around and it's the third on the right. Bhiste leat mé a dhíreú go dtí an puticéir. Could you show me where the chemist is? Tá ceann in Aciling. Téir dírecharáig, tá sé thaobh na láimh a deise I níag an drothad. There's one near here. Continue straight ahead. It's on the right after the bridge. A bhéidir ling siúl ann. Can we walk there?